Pauche di jumpam oiba maroiba pau kharab de taujere. Yum the changduna test over the Impal East and Kulumdoi, West and Kuntraga Matoi post the poire. Manipur the COVID-19 post the poi bigi sang Wankalakba Amri Mi Sibigi sang name Tabang Gamdaba Asi. Laksing Nadaba Kongtang Amadanga Sitagi out Satariba Jumtong Kudimatage. Mioi ani COVID-19 testing tobi Kongjang Asida Impal East the Mioi Kulumdoi Amdi Impal West and Mioi Kuntraga Matoi post the Purim Batanare. Langaki facility the RT-PCR test of report Tang na Pangliba Asi. Ngankat na Pangana Bahuanari Ines Minister Nongtombam Birena Fondokre. House to house testing ki ahan ban mit Impal East ki oina hangang AC ki manung chanba asan bigayda. Jumthong nifuga taret COVID-19 test to na jum taki chathok tan leiba mioi chamaga sumna ama test to bada. Mioi bapan boss di puira pateng na ke. Loina na jum taki chathok sa sin to bu mioi yang mathoi test to bada mioi taraga mari boss di puiram ke. Asan bigay ki oina punna mioi chama yang thoi test to bada mioi kulum dai boss di puiram ke. Amarom da Impal West District ki oina Takyel khongbal ki mafam ahum da test to bada. Punna Mioi chatret humbudra mari test to bada Mioi kuntraga mathoi post the param batheng na ke. Takyel khongbal ward number 1 gi oina thaupang sangle da bangthok test Mioi chama kuntraga taret test to bada Mioi amakak post the boy ke. Takyel khongbal gi ward number 2 gi oina khumanthem lekai community hall da chathakiba. Testing the Mioi chahung kuntraga manga test to bada Mioi ani post the waram ke. Loina na Takyel khongbal ward number 3 gi oina Takyel imal lairembi community hall da chathakiba. Testing the Mioi chahum sumna ani test over the Mioi kunipan post the waram batheng na ke. Amrom da Chorchanpur district ki manung chanba kangbai da jumthong changduna imung cham kun mathoi gi Mioi chani kuntra ka taruk test tau ke. Mioi chani kuntra ka taruk asige manung da Mioi chamaga kun ga bari da jum dagi mapan thok tan leng dan leiba Mioi singni aduga Mioi chamaga taraga ni thoina jum dagi mapan thok na chathok sasin tau ba Mioi singne. Mioi chani kuntraga taruk asigi manung de jumda leng dar leiba Mioi amari amdi sathok pa Mioi ahum punna Mioi taret post de waram batheng na ke. Impal East District ki oina house to house testing tawbagi thabaga si mobile team singna tawgani. Hayeng July taraga mathoi da kunrakpam AC ki oyum pok da July taraga ni thoida. Andro AC ki poru khongjel da July taraga humdoida. Kairau AC ki urup arapadi da July taraga mari da kunrakpam AC ki kunrakpam maile kai da July taramanga da. Top khonghnkhre da July taraga tarukta hangang AC ki kairang midai da amade July taraga taretta khurai amadi lamlong bazar da chathagane. Impal West District ki ona July taraga mathoi da pachoi AC ki taubung ko July taraga humde uripok AC ki uripok polem lekai da July taraga mari da langthabal AC ki khanaurem lekai July taramanga da langthabal AC ki langthabal Kunja Makhalekai Moirang Sobedar Lampak Amati Langthabal Kunsam Makhalekai Taupukbi Bazar the test of Gitavak Chathagane. Chathagadoriba house to house COVID testing as the Imung Amagi Mioi ani Soidan test of Wadabane. Mioi Amanajum the Liangdan Labor Aduka Mioi Amanajum the Kimapan Topa Oigadabane. Kanagumba Mioi Emma post the Porabade Kolupatugime Kudimak test of Wadabane. Containment Gimanung the Lady by Imung Sing Marilina official Singatana Galepane. Satariba Tabaga sida mateng pangdaba imung sing laikaina masa khangdoklaba matungda madugi list ama marileinaba police team da amade revenue team da khangan gadabani haire amarom da Manipur da housing lenga ki facility da chathariba RT-PCR COVID-19 testing tawbagi report bibada madam sangna lawnaba COVID laichat asi paksana sadoknabagi maram oiriba asi yanglaka lengakna yariba makai testing ki report asi matam chana phangana bahona gani haina minister N Birena Fondokre. Imphal ki lampel wataliba fisheries directorate da pangthokba thoram amada sargiya balaki ba minister da pawmising hangba uhangi paukum da minister na hai lanai facility singna test report pung kunmari manung da phangan bangam laga laya ke facility na phangan bangam triba asikari laibano haina thidok laga miyam da matam chakhandra report phangan da laichat asi lakshin na ba hona pada thabak lokalagani haina minister na makata na phangdoke makatarak pa atop pau amadana Mangjau na wafam thamnada na pistol makhasa thabina naga panel na apel tawkre. Naga singi political oiba wathuk asigi matang da lisang sitna chathadun lakiba wari sanaba asigi waroisin athoba matam da purokpang amna na banakal animangna. Free condition thamdana wari sanaba asi makhasa thabiyu haina parliamentary core committee on naga political issue ki maikidage. Wari sanaba asida yauriba naga ki lupsing amadi Indian government da apel tawrakle.
Wafam asi Nagaland ki political party kuding makimihut sing yauba parliamentary core committee asi asopa mifam ama ngarang Dimapur da pangthokiba adugi warip oina laukibane hirabasi ki matang da core committee asi member secretary naiba kronuna thadorakba cherola mana hai wari sanaba asi da saruk yariba nakal animak na media ki khutang da ahek laitana hunnaba asina miyam da hena chamamnaba amba pokhalle masina wathok asi ki waroichin purakbagi mahutta waroichin asi hena lapthok harbam bagum uhalle Masida nagagi lalaup sing nasu tokai tanah tu magi aning basing pongbok na tu na labagi mahota naga miyam gi jai fanaba amata oina punchin na agreement amba khakta gi makhata waroichin purakna bhona mena si aike wathoga gi chap chaba waroichin aba purakna balambi ya tuna naga sing gi jai fanaba bhona ba amade naga lani mana purakka da waroichin aduba taram okpa haina core committee asigi member sing amata oina yana khi aire Tripura da covid delta plus ki case sama kunthra ganipan ehna thengnare Tripura ki togan ba mafam sing dagi khongot pa COVID positive para Mioi kya ge sample sing National Institute of Biomedical Genomics NIBMG Kalyani West Bengal da genome sequencing test to da awang nong poki an boina Mioi chama kunthra ga nipan da delta plus Mioi taran delta brain amdi Mioi ahumna UK gi oiba variant sing asi oramba thengnare aina Agartala Government Medical College AGMC gi Department of Microbiology gi head tapan mazumdana phongdorkre Health and Family Welfare gi Director Rabba Debarma amadi COVID-19 gi Surveillance Officer Dev Kumar chu saruk yakiba pawgi mifam amada wangang laduna mazumdana ai Delta plus strain asi amadagi amada sandorok pakistan hena wanghalli amasu haksange Imun sungak tok pengam kide Delta plus variant sing asi Tripura ki district nipan makta phangli amade Delta plan amasung UK variant district khara khakta phangle AGMC ki professor amasu weriba mazum dana makhatana hai Delta plus strain asi na COVID-19 ki vaccine ki kana bagi changsu hanthale coronavirus ki Delta variant asi di hanana hanpoin Assam Manipur amadi Mizoram da sandorak padagi doctor sing amadi mari lena ba authority sing ne miyam pa hena section na amade COVID ki chatna kanglon se ngak na phangto khrabane Delta variant asi Europe ki on Mars tha da han boina thengna ki amade Jun taraga humdoida miyam da lauthoki bane makha tarakpa atop pau amadana Zika virus sandurak padagi Karnataka da section thorangi thabak sing kan khatkre sahi ani rom COVID ki web ani mayok na badagi leba kasida kham thengna wadon lairiba asida amakaso laisada sigi ahom sabu web lak lagani hanami painari bachara kasida Kerala da mission bagam Zika virus sandorak padagi jumlo nari Karnataka da section tharwang ki thabak sing engkat kre asen sidagi phangba pau asin makhatana hai Kerala gi jumlo na Karnataka gi Dakshina Kannada Udupi amadi Sama Raznagara district da vigilance ki thabak sing kangat kre wafam asigi mar ilai na Karnataka gi Commissioner of Health and Family Welfare na thadorak pa cherola mada haujik chahi asige nogju tha yorok pa loinana Zika virus sanduk liba Aedes mosquito hariba kang makal asi marum kopi sang helakpa maramna laina asi hena pak sona sandorak pagi tangai oithok palai maram asina jumlo naba Kerala da laichat asi pak sana sandorak tun lairiba asina Karnataka da sandorak ta ba section thorong lokot pa tangai fade ana phangtoke sana bagi pau amada Colombia na Peru bu maithiba piduna Copa America da ahum supa takre Copa America football tournament gi ngasi angan bada sana ki ba ahum supa position ki match da Colombia na Peru bo goal home ani da maithiba piram laka phangre Brazil ge konung Brasilia da leiba stadio Nacional Mane Garincha da Colombia amasung Peru na sana ki ba ahum supa position ki match hek horok badagi yamna lamba manarak padagi ahan half ki aba matam haujin ki ba phawada goal account hangdo pangam lagi de an half ki ahan ba minute Peru gi chanaru sing na satharaki ba attack amada Christian Cuba na pirak papa samara teammate Yosimar Jotuna match ki ahan ba goal chantuna mangjel thake ani su bahab chanarak pada Colombia gi chanaru sing akan ba attack chathaduna goal andong na ba khona rakhe match ki nifuga mapan chuba minute Colombia gi chanaru sing gi attack amada team ma sige chanaroi Juan Cuba draws na goal ama chanduna equalizer uhenke team mani gi chanaru sing akan ba attack chathanaduna ahen ba goal chanchanaban ab khona rakhe Sanabagi humpugo taruk suba minute Colombia gi Camilo Vargas na semblakpa kodong chaba amada teammate Luis Diaz na goal ama chantuna mes asi ani amada mangjal thangke Peru gi chanaru sing kada khona duna goal handok na ba khona rakhra sumatam khara kodong chaba phangdana lakhe
मैच की मरफुगनी सुब मिनिट पेरूगी जियानलुका लाफादुलान टीममेट रेजियल गार्सिया पिरक पास गोल चंदुना अनी मानदुना लेहनखे मैच के अपीब मतम लोइसनख्रब इंजुरी टाइम की मरी सुब मिनिट कोलंबिया की सानरसिंग चथरखेब एटेक लुइस मोरिकेल सेमलप यामना फजब खुदोंचाब टीम की अनीसुब गोल चनखिब लुइस डियासना पेरू की गोल कीपर माइथीब पिरमलगा गोल चनब ngमदर मैच असी कोलंबिया पेरूबो अहम अनी थोइखे पेट्रोल डीजल अमदी चाथोंग गैस की ममल हेंगलिप असी खुदक लेपू नुपी मरो नरेंद्र मोदी लेंगाक असना कोविड-19 की अहानबा अमसुंग अनीसुब वेब की हाइफम खंगद्रब अवाब कया मायुंगद्रब मिचम मियाम अमसुंग मिडल क्लास द लैबसिंग की अखनब जायफा थौरांग सिंग खरा पाइखनरबा खोनदना पेट्रोल डीजल अमसुंग एलपीजी की ममल तोइन हेंगलिबसी मियामना वाना तुंगसिन जब सेनफम जिंग फोंगन लुट तौबनी हाइन ओलपनी पुर नुपी मरपना फोंथोरकले नुपी मरुप के सेक्रेटरी एल सुमती बलाना थादोरप चेरोला मना हाई पेट्रोलियम प्रोडक्शन की ममल हेंगनखिबदगी हिंगबद संगब तंगाई फदब पलम क्या की ममल खंगेन हेंगलकपदगी खंगेन हेंगलकपगी मतक तंगाई फदन अना लहेंग गिदमक लायंग संगसिन चथोक ससिन तौरिबा सेंथोक नेब इमुंग क्या सु करी अतोंबल हेंगलकपदगी अवाब मयोन हल्ले मसीदसु नतना खरीफ लौरोगी सेम सानरिबा लोमी क्या सु ट्रैक्टर पावर टिलर अमसुंग वाटर पंपिंग सिजनबदा तंगाई फदना चंगलिबा डीजल थाउ लैनब होनबदा सेल पुथोप कमदबगी अवाब मयोन हल्ले असिगुमलब हाइफम खंगद्रब अवाब मयोन रबसी लेबाक असिगी मिबुं खुदेमागनी मसीदा बीजेपी लोचिंगबा वर्कर अमदी पार्टी असिबु सवलिबसिंगचु यावरिबने मिसब मियामगी अवाब खंगसिनद्रबा लेबाक असिना शक्ति खक मेउबदगी मथंग सहीगी अंगनबदा पांगथोकदबा स्टेट मंगागी असेंबली मिखलदा पार्टी सिक इलेक्शन फलद चाउना मतेंग पांगलिबा कॉर्पोरेट परपु खरागी सेंदोंग वांगननबा थाउगी ममल लेपने हेंगलकपने ममांगदा पांगथोकिबा असम नोंगसु बेंगोल तमिलनाडु केरला अमसुंग पदुचेरी असेंबली मिखलदा गेरुवा मसुगी पार्टी सिना शक्ति पाइबा ngमनानबा कॉर्पोरेट मपुसिंग की चाउरबा सेनफम सिनरुबदा असम नतन अदे स्टेट सिंगदा चाउना माइथीबा नंखे मिखल की फल लाउथोकिबा मतुंग मे मरी तगिंग असि फाउदा पेट्रोल अमसुंग डीजल थाउ की ममल थेंखांग कुंट्रा ग मरी रक हेंगलकरे खोंगथांग असिना लेबाक की सेटमेल लुल करमना साकवादन बंगम गदौरिबनो हाइबदु बीजेपी वर्कर सिंगसु मखोइगी लुचिंग बसिंग हांगबम थोगे पेट्रोल डीजल अमसुंग चाथोंग गैस एलपीजी ममल खांगेल हेंगलकपा असिना जुमगी मकुपता पुरीबा नुपी खुनाइदे हेना अवाब मयुक हनबना डोमेस्टिक वायलेंस फाउबा थोरकले ओइरकलिबा फिबम असिदा गिंगाक थोकनबा पुनमक लिंगजेल अमतो ओइना पुन्ना थेंगनमिनबा चंगे थेंगथरबदी मसिंग जामलब लाइरब इमुंग क्या चाबा फंगदबदगी सीबा मसिंग जामलकने लोइनना खांगबा ngमद्रबा मियांगी अकनबा इहौ सागनरकने इंडिया द पोकपी श्रीसा बंदला ngasi वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसक्राफ्ट पाइखरगने वर्जिन गैलेक्टिक की हयेंग नौमाइसिन मित मपुंग फाबा क्रू ग लोइना पांगथोकदबा फ्लाइट टेस्ट अदुगी सरगदुदा मसागी सही कुंठा ग मरी सुरबी एरोनॉटिकल इंजीनियर श्रीसा बंदलाना पाइखिबगा माना स्पेस द चटबदा अहम इंडियन ओरिजिन नुपी अदु ओइरगने आंध्र प्रदेश की गोंट्रो डिस्ट्रिक्ट पोखिबी अमसुंग टेक्सास की ऑस्टिन द चाउरखिबी बंदलाना कंपनी अदुगी पेलेनियर फाउंडर सर रिचर्ड ब्रांसर अमसुंग अतोप मंगाग मेक्सिको दगे स्पेस की मताई अदु खोंगसनम चनरब वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेस सेफ टू यूनिटी अदुदा यावगने मागना एस्ट्रोन नंबर 004 ओइगने वर्जिन गैलेक्टिक द मागी प्रोफाइल की मतुंगिन मागे फ्लाइट रोल अदु रिसर्च एक्सपीरियंस होइगने कल्पना चावला अमसुंग सुनीता विलियम्स की मतुंगदा स्पेस द पाइबदा मागना अहमसुब इंडियन ओरिजिन अदु ओइरगने अंगांग अनिदगी हेलबदी गवर्नमेंट थबकसिंग सब्सिडी पिरोय यूपी पॉपुलेशन बिल ड्राफ्ट पुथोंगना होनरिबा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की ड्राफ्ट अमगी मतुंगिना उत्तर प्रदेश द अंगांग अनि पॉलिसी थुगाइबसिंग लोकल बॉडी इलेक्शन सिंग कंटेस्ट तौबदगी गवर्नमेंट थबकसिंग द चंगनबगी होनबा नत्रगना प्रमोशन फंगबदगी अथिंग थमलगनी अमसुंग मसिगी मथक गवर्नमेंट सब्सिडी मखल अमा फंगबदगी सु अथिंग थमगने हारिबो वफमसिंग अदु उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 कौबा ड्राफ्ट अदुगी सरुकसिंग आइना उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन यूपीएसएल सिना हाइरे कमीशन असिग वेबसाइट ना हाई स्टेट लॉ कमीशन यूपी ने स्टेट असिग पॉपुलेशन कंट्रोल तौनदबा स्टेबिलाइजेशन तौनदबा अमसुंग नुंगाई जायफनबगिदमक थबक तौरी अमसुंग ड्राफ्ट बिल अम सेमख्रे ड्राफ्ट बिल अदु हेन फगदनबा मियामदगी हरपो वफम सिंग पिखलंगनबा कौखी अमसुंग मदुगिदमक जुलाई 15 अरोइबा नुबिनी आइना फिथि आइना हाइके अंगांग अनि के कंगलोन अदु इनबा पब्लिक सर्वेंट सिंग गिदमक पिगदबा इंसेंटिव सिंग अदु फोंथोकलदोना ड्राफ्ट बिल अदुना हाई
2 child norm adu inba public servants singna makoigi service manung henba increment ani fangani tha taragani thogi maternity natragana paternity leave fangani madu pumba full salary amasung allowance singane national pension scheme gi makha the employee adu gi contribution fund chada ahum hengat kane harbe ekadu thabak to onthokna da bagi state population fund ama sem kane government tawgada thabak sing adu phongduk laduna draft bill aduna primary health center singda maternity center sing likhat kani aike center sing amasung NGO singna contraceptive pill sing condom sing ba yanthokani community health workers sing kuthang da family planning method sing matang da wakal tahanan ba sandokani amasung state sing mafam punmakta pregnancy sing delivery sing births and deaths register tawba mandatory ohingade secondary school punmakta population control gamari ainaba compulsory subject am habjana khorabana government ki duty adu oigani aina draft bill aduna aire Delhi malakta lupa crore lising ani chamanga gi heroin phare Delhi police na Faridabad jum amadagi lupa crore lising ani chamanga henba drug kesi chahum yankhai mari fangduna haujuk pawgi manungda khwaidagi jamba heroin phakhe loinana maduna Afghanistan Europe amasung India gi mafam singda pak chona sandokpa asoba international drug racket ama khangba ngamkre haujuk pawda mioi mari phakre case asida narco terrorism की मतंग दसो ऑफिशियल सिंह थिगले पुलिस द हजर अली कौबा अफगान नासन अमा रेजवान अहमद कौबा कश्मीर की अनंतनाग की मियोई अमा अमसुंग पंजाब के जलंधर दगी गोरदीप सिंह कौबा अमा फाखरे रेगदसी अफगानिस्तान यूरोप अमसुंग इंडिया के मफम क्या द संदोकले हन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर आके मरगसी द मियोई समगा पॉजिटिव ओइरे हरब मियोई फानन बखानग्रे इम्फाल वेस्ट की ताक्यल खोंगबाल द मियोई चट्रे टेस्ट तौबद समगा पॉजिटिव ओइरे आइना सोशल मीडिया द पाक्सन लाना संदोकलब मियोई अमा फानन इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न डिस्ट्रिक्ट असिम के एसपी द चरोलम इदुना खंगनग्रे वाथोगसी की मतंग इम्फाल वेस्ट की डीसी टीएस किरण कुमार न पाउसी असिदा हाई सोशल मीडिया द वायरल चटके पाउदु आरान बने लाइसन मनुंग द असिगुब अरानब पाउ संदोकप असिना मियामदा मिपाइबा फाउनबग लोइनना चथरिबा थबक थौरम सिंह असि लानना वहननब मसाक ओहेली मरमसिना मियामना असिगुब युमफम याउदब अरानब वफम सोशल मीडिया द संदोक पिदनब मियामदा अपील तौखे अमरोमदा मसाना मसाबो सौग्रापम जॉनसन कवि हाइना मसक ताकचब मिवे अमना सोशल मीडिया द अरानब पाउ संदोकिबदु लांजरे हाइना अमुक संदोरखरे थाजब याब मफमदगी फंगब पाउना हाइ अरानब पाउ संदोकलुब मिवे अदुगी मयमदा ngasi Namidang Impal West की पुलिस टीम मन ताकेल खोंगखन लेबा मयम द फाना बसत लेरमद्रे लोड खे हैना लोबा जारबा जॉनसन ना मोबाइल फोन द म्यूई चमगा पॉजिटिव करी आइबसु नमलगा सेंगमाइ दगी म्यूई अमना सोशल मीडिया द थागतपनी माथिंगा सिना बिदांग फारे मागलंग एरिया द मिदोप चंगबा अमदि फाउदुना चटपदा अथिंगबा थमग्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा मागलंग एरिया द चलिबा था असिगी तरागने थोइदगी Taraga mapan phauba habadi kang nomiti loiba phauba atopa lamgi mioi sanglakpa amade maglam phauduna atopa lamgi mioi amada chatpa yaroi aina athingpa thamkhre maglang youth development club ki president and kishore thadorakpa cherolna hai government ke mari leina authority na ayaba piba mioi amadi anar ai ka mari leina basingde athingba asidagi komthokane maglang amaso akoibda covid-19 na ba mi ki masing ka hene hengalakpa dagi laksenaraba laksen bangamnar ba thorang asi lokhalakpane athingba asida miyamna su sagatpiyo Ating batam lingai manung da karamat na kul asita sangbira kanu haire. Nagalamrom da nupi ama lenda sikpada sire masa kalawre. Odesya gi Joypur district da nupi ama lenda sikpada ki sire tawai gumusung hang na pikli ba masake. Thawai kan badi ngamki ana police na phangdorakle. Lenda sikpada ki laikita nupi ado Priyadasni route kawe. Joypur district ki Dasartpur block na kwanba developer police da laibane. Konjasi ng pangdurak pada Priyadasni sagol sinami kinungtil da masaropa kanan ba hona bada husin ba lil amrasik pada kisi bane sagol sinami kinungtil pung ahumlum tabada Priyadasni na sahi ani makai sura bada ngari ba masano pa bo sumbidun tuman ki matamadara mahak na karaw amma masano pa tamna sangkila po okay kudak tamhak na lil adu bo pai ki tawig sa lil adu namhak ki hiyat hang ba kuta sike Lil na siklaba Priyadasni Joypur da liba district hospital pokat ki tawig masung doktor sina mahak sire airake matung tabada local snake bite helpline ki member sina cobra adu area adu da rescue tawke inspector in charge Manas Ranjan Chakru ki matungina unnatural death ki case am register tawke amso haksang adu irai ge uto autopsy lorba matungda imung manung da sinake makatarakpa atopa pau amadana
Gujarat amadi Haryana da school college hanglagani lautokre. Gujarat amadi Haryana da COVID case handartuna school college sing tha asigi taramanga amadi taraga taruktagi hanglagani hana sarkar lautokre. Gujarat da class 12 amadi college sing tha asigi taramanga tagi hangbaga loidena. Haryana da class 9 tagi 12 fabagi school college sing tha asigi taraga tarukta hangnana ba warip lauke bane haire. Arbi da content sing asigi marwai ba pau khara asigi ba pau dam jariba. Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bapunamak wathagasari channel asina tomda kanarabadi subscribe tawbidribasna subscribe tawbirambo loinana like and share tawbusu ka abhigadum plangbapo amukana thagasari